Thola ase ade ngifuna 2 plus 2 ngamthola kusile gogo logobile esalwa sempondo vuma uvume esizweni 0727378514 kunjalo ke bogogo logobile esalwa sempondo ngikhuluma nani ke madoda ngithini ngithi 0727378514 but thatha umthwalo sa awu vuma sa thatha umthwalo sa awu vuma sa kuzoba nje kube kunjani kube nje phakamisa inhlahla sikhuphula amandla thwala mafuna ukuthwala angithi nakho phela kwehlukene ukhona okuhle ukhona okubi 0727378514 ngiyayithanda izinto thatha ugodo ngiyayithanda izinto thatha ugodo wena Yekade ngihamba kade yalayeka woza la kade uhamba ungizibelani mina woza la sithakathe kanye sithakathe naso okay thakatha nawo mina ngiyathakatha ngila kwamhlaba yalingana 0727378514 uma sefikile usigadla noma ungaphika noma ungavuma nohamba noqede noze nitholela impande ezomuthi zababa zashuqula ngeke kuhlale kunje impilo zabantu ziphethwe yimi nasi isandla ma unenkinga uzongithola ejozini komhlaba yalingana nansi namba 0727378514 ayikenye bo ayikenye thakatha nathi mina abantu abakhotha nasi isikhothana kunjalo hayibo phephetha wena hayibo nginenkinga phephetha wena hayibo phephetha wena yebo phephetha phela manje ezomuthi zababa zashuqula mtabza inkukhu sinamatshele waqabuza inkukhu sinamatshele maqoshwe ifene kwela kithi empotla Dr 2 plus 2 kwamhlaba yalingana yebo sebasizile njalo udokotela abantu abaningi usebasizile abantu abaningi umuthi kufuna ukuthi uqale uqonde ka wena ukuthi uyini yebo bakithi mina nginayi imagiki angimagikiki mina wena mawufuna ukuphumelela ngenkane nalo uphondo ngiyakhuthaza nje empilweni zabantu ukuthi abantu abahlale bazi ukuthi impande zomuthi ziyababa zashuqula umuthi ungumuthi uyolokhu umile njalo soloko sila kamhlaba yalingana sithi 0727378514 thatha wena uyokumela yini ebusuku thatha so jikeleza nalo uphondo 0727378514 siyabonga benginibingelela nje kusekhona ngesikhathi senyama saphele emazweni ndazona zakhulumisa makhuluma kwahlula iphoyisa ngiyanithanda bonke bodokotela besintu nina nihlenga impilo zabantu ngiyanithanda wonke abantu abasiza abantu njengoba ukuthi usiza umuntu kuyiphi inkinga na kanjani noma kanjani ngiyakuthanda mina noma ngabe ulekelela umuntu kuphi nje olekelela khona umuntu ngiyanicela bakithi asibambaneni sibe munye ama-Afrika ofuna umuthi mina ungezi kimfuna izinto ezincane umshonisalanga ubhotela sehotela ngila ngikhona la angeni nombani siyabonga 072737 bye ngeke kuze kuhlale ku nje siyabonga